Yes, tongera kubaha ikaze ku makuru agiye atandukanye hano ku mugabane wa Afurika, i Burayi, Aziya n'indi migabane yo ku isi hose. Dutangira tubabwira ko iyi nkuru ivuga iti: Haruna Niyonzima wabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda yahakanye ibyo gusezerera gukina umupira w'amaguru burundu. Ibi Haruna Niyonzima w'imyaka 36 y'amavuko yabitangarije ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, aho yavuze ko atigeze asezera ruhago nubwo amaze umwaka n'igice nta kipe afite. Yagize ati: "N'ubundi ntabwo nkina, ariko nk'uko mbivuga mfite uko natangiye kandi mfite uko nzasoza. Ikintu ntari ntivugira cyangwa ngo mbyitangarize nuko kiba kidahari." Haruna Niyonzima yakomeje avuga ko igihe azatangariza isezera rye aribwo rizajya ku mugaragaro. Ati: nzafata gahunda yo kubitangaza bizajya ku mugaragaro." Haruna yakiniye amakipe atandukanye arimo Etincelle FC yatangiriyemo iwabo mu karere ka Rubavu muri 2006, Rayon Sport yagiye muri 2007, APR FC, Young Africans na Simba zo muri Tanzania ndetse na AS Kigali. Rero tujye ahangaha aho bavuga ngo Abanyarwanda baba mu Bubiligi mu bihugu biri kwibasirwa n'ibitero bya Iran bagiriwe inama Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yizeje Abanyarwanda baba muri iki gihugu no muri Bahrain ko iri gukurikiranira hafi ibibazo by'umutekano. Ibisaba kubahiriza amabwiriza ari ugutangwa n'ubuyobozi bw'igihugu barimo. Izi nama zikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze na Ambasade y'u Rwanda muri UAE kuri uyu wa gatatu tariki 4 Werurwe 2026. Muri iri tangazo, Ambasade ya Repubulika y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yatangaje ko yifuza kumenyesha Abanyarwanda bose batuye cyangwa basuye UAE n'ubwami bwa Bahrain ko ikurikiranira hafi umutekano mu karere. Yakomeje igira iti: "Abanyarwanda bose bo muri UAE na Bahrain bakomeje gutekana." Ivuga ko itsinda rya Ambasade n'abahagarariye ibihugu byabo bafitanye imikoranire ya hafi n'Abanyarwanda bari muri ibi bihugu. Bari gukorana n'inzego zibishinzwe kugira ngo abaturage babone serivisi n'ubundi bufasha bwose bakenera. Iti: "Turagira inama abagize umuryango w'Abanyarwanda bose kubahiriza amabwiriza y'umutekano atangwa n'inzego zibifitiye ububasha mu gihugu barimo. Nanone kandi Abanyarwanda
bagiye mu bikorwa by'ubukerarugendo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu UAE kwiyandikisha muri ambasade kugira ngo boroherezwe kuba babona ubufasha bashobora gukenera. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni kimwe mu bihugu biri kwibasirwa n'ibitero bya Irani mu ntambara ihanganishije Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel, aho Irani iri kugaba ibitero muri iki gihugu, mu gihugu kimwe n'ibindi byose Amerika ifitemo inyungu. Indege bwite ya Cristiano Ronaldo ukiniye ikipe ya Al Nassr muri Saudi Arabia yavuye muri iki gihugu yerekeza muri Espagne kubera ibitero Irani iri kugaba ku bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hirya no hino ku isi kubera ibitero zayigabyeho zifatanyije na Israel. Iyi ndege ya Bombardier Global Express ifite agaciro ka miliyari zisaga 119 y'uyu Munyaportugal. Ikinyamakuru Daily Mail cyatangaje ko yavuye mu mujyi wa Riyadh asanzwe abanamo n'umugore we Goinya Rodriguez n'abana 3 nyuma y'ibitero bibiri byibasiye ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri muri uyu mujyi. Amakuru y'iyi ndege yagaragaje ko yahagurutse i Riyadh ku wa 2 Werurwe 2025 saa 1 z'ijoro ku isaha yo mu Rwanda. Inyuma mu kirere cya Misiri n'inyanja ya Mediterranean igera muri Espagne mu mujyi wa Madrid mu masaha ya saa 6:30 z'ijoro mu rugendo rw'amasaha hafi 7. Nubwo bimeze gutya ariko nta makuru yari yemeza ko Cristiano Ronaldo yari muri iyi ndege. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byatangiye kugaba ibitero kuri Irani tariki 28 Werurwe 2026 ndetse bihita binahitana umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu Ayatollah Ali Khamenei mu gihe nayo yihimura irasa muri Israel ndetse no ku bikorwa bya Amerika biri hirya no hino ku isi. Rero tubashimira mwe mwakurikiye iyi video, kanda subscribe, ukande follow, udukurikire maze tujye tubana mu makuru agiye atandukanye. Murare neza, murakoze.